Ibyamamare 10 byabanye mu nduru n'intugunda, ariko urukundo rukaganza. Ubuzima bw'urukundo buragora kuri benshi, byagera ku byamamare byo bikaba ibindi. Ni abantu bahura na benshi ku buryo hari igihe bamwe bagwa mu bishuko biturutse ku bwamamare, bikaba byatuma bo bakundana batabana biturutse ku mpamvu nk'izo. Hari n'abakundana bigakomera, ariko nabo bakagenda bashwana, ariko kubw'imbaraga z'urukundo rukaganza ku buryo birangira bakundanye bya burundu, ndetse bikarangira bakabije inzozi zabo bahoze barota mu mubano wabo. Mu ndirimbo ya Buravani yise Nge nawe, yumvikana agaragaza ko mu buzima bw'urukundo bigora, ariko iyo abantu bakundana by'ukuri babinyuranamo nta nkomyi. Hari uririmba ati, hazi ibyiza hazi ibibi, Nge nawe tuzakomeza ibyacu, umfate unkomeze nanjye sindekura. Hazi ibyiza hazi ibibi, Nge nawe tuzakomeza ibyacu, umfate unkomeze nanjye sindekura pe. Oh yeah, ni Nge nawe ups and downs zihoraho turi mu rukundo no ngukundira ko tuzicamo. Wa mbere tugiye kureba mu byamamare byakundanye maze bikagera aho bagashwana ariko urukundo rukaganza ni Neri na Ashanti. Mu kwezi gushize umuraperi Neri n'umuririmbyi Ashanti batangaje ko bitegura kwibaruka nyuma y'amezi make bongeye gusubirana nyuma y'imyaka 10 batandukanye. Ashanti afite imyaka 43, mu gihe Neri afite 49. Ni umwana wa mbere wa Ashanti, mu gihe Neri wasanzwe afite umwana w'umukobwa ufite imyaka 29 witwa Chanel, ndetse n'uw'umuhungu witwa Corneille Hayanze w'imyaka 24 yabyaranye na Shaneta Valentine bahoze bakundana. Aba bombi batangiye gukundana muri 2003 nyuma yaho bahuriye mu kiganiro n'itangazamakuru byagarukaga kuri Grammy Award yagombaga kuba muri uwo mwaka. Mu 2013 baje gutandukana, buri wese aca inzira ye. Bongeye kugaragaza ko bubuye umubano wabo nyuma y'ijoro ry'ibirori byatangiwemo ibihembo bya VMA, aho Ashanti yitabiriye ibi birori mu rwego rwo gushyigikira Neri. Muri ibi birori Ashanti yari yitwaje agasakoshi mu ntoki abakobwa n'abagore bakunze kwitwaza, kariho ifoto y'aba bombi muri VMA 2003 bagitangira gukundana. Nyuma yo gusubirana muri Nzeri umwaka ushize, aba bombi batangiye kugaragaza ko urukundo rwabo rwiyuburuye mu buryo bukomeye, ku buryo mu kwakira Neri yatunguye umukunzi we akamuha umukufi wa zahabu. Mu kwezi kwakurikiye Ashanti yatunguye Neri nawe amuha imodoka yahoze arota kuzatunga. Indi couple ya kabiri tugarukaho ni ya Ben Affleck na Jennifer Lopez. Ben Affleck yambitse impeta y'urukundo Jennifer Lopez muri 2002, ndetse icyo gihe mu itangazamakuru couple yabo yari yariswe Benifa. Iby'urukundo rwabo byaje gusa n'ibihosha muri 2003 ubwo basunikaga ubukwe bwabo. Muri 2004 baza gutandukana, buri umwe yagiye agira abandi bakunzi ndetse aranabyara. Kuva muri Gicurasi 2021 mu itangazamakuru ritandukanye muri Amerika hatangiye gutangazwa inkuru y'uko Ben Affleck yaba yarasubiranye na Jennifer Lopez, bari bamaze imyaka 17 baratandukanye. Muri Nyakanga 2022 aba bombi baje gukora ubukwe, Jennifer Lopez afite imyaka 54 mu gihe umugabo we afite 51. Indi couple tugarukaho ni ya Justin Bieber na Baldwin. Justin Bieber na Hailey Baldwin bakundanye muri Mutarama 2016. Muri Kanama uwo mwaka bakomeje gukaza urukundo rwabo, ariko ntirwaza kuramba kuko baje gutandukana. Mu 2018 baje kongera kunga ubumwe, ndetse icyo gihe Justin Bieber yiyemeza gutera ivi asaba Hailey Baldwin kumubera umugore, undi arabyemera. Mu mpera za 2018 nibwo Justin Bieber na Hailey Baldwin barushinze mu bukwe bwabo bwabereye mu muhezo, ndetse ibyabwo byamenyekanye mu ntangiriro za 2019 aho imiryango yabo bombi yatangiraga kubisakaza.
Indi couple tugarukaho ni ya Katy Perry na Orlando Bloom. Umuhanzikazi mu njyana ya pop Katy Perry na Orlando Bloom usanzwe ari umukinnyi wa filime batangiye gukundana muri 2016, ariko nyuma baza gutandukana. Muri 2017 baje kongera gukundana, urukundo rwabo rwongera kuganza. Muri 2018 Katy Perry yaje kwambikwa impeta n'umukunzi we, bakomeje guhamya urukundo rwabo ko ruhamye. Aba bombi ntabwo bararushinga ariko barabana. Aba bombi kandi bafitanye umwana w'umukobwa bise Daisy Dove Bloom ufite imyaka 5. Mu 2010 Katy Perry yasezeranye n'umunyarwenya Russell Brand, baza gutandukana muri 2012. Mu 2010 kandi mugenzi we Orlando Bloom nawe yashakanye na Miranda usanzwe ari umunyamideli, ariko muri 2013 baza gutandukana. Indi couple tugarukaho ni ya Jessica Biel na Justin Timberlake. Aba bombi batandukanye muri 2007 nyuma yaho Jessica Biel atandukanye na Cameron Diaz. Jessica Biel na Justin Timberlake baje gufata umwanzuro wo gutandukana muri 2011. Mu 2008 byongeye guhwihwiswa ko baba bongeye gukundana, ariko mu 2009 haza izindi nkuru z'uko batandukanye. Mu 2009 byaje kuvugwa ko batandukanye inkuru y'impamo mu 2011. Mu 2011 bongeye gusubirana, ndetse Jessica Biel yambikwa impeta y'urukundo. Aba bombi barushinze muri 2012, ubu bafitanye abana 2 b'abahungu. Reka tuvuge kuri couple ya Adam Levine na Behati Prince. Iby'urukundo rwa Adam Levine na Behati Prince byatangiye kumenyekana muri 2012 ubwo bagaragaraga bari mu biruhuko muri Hawaii. Baje gutandukana ariko nyuma baza kongera kwiyunga. Ubu iyi ni imwe muri couple zibanye neza, ndetse uretse kuba barasezeranye kubana karamata, ubu bafitanye abana 2. Couple ya Gabrielle Union na Dwayne Wade. Gabrielle Union na Dwayne Wade batangiye gukundana muri 2009, ariko mu ntangiriro za 2013 baza gutandukana. Icyo gihe batandukanye kubera akazi buri umwe yari afite, ariko muri icyo gihe Dwayne Wade yabyaranye umwana w'umuhungu na Amateka ubu ufite imyaka 10 bise Xavier Zekaria Wade. Gabrielle Union na Dwayne Wade bongeye gucudika nyuma, ndetse muri 2014 bakora ubukwe. Ubu bafitanye umwana w'umukobwa bise Kayivia James w'imyaka 5 y'amavuko. Indi couple tuvugaho ni ya Will Smith na Jada Pinkett. Jada Pinkett Smith na Will Smith ni imwe muri couple zagiye zibaho mu bibazo. Jada Pinkett Smith mu mwaka washize yatangaje ko amaze imyaka 7 atabana nawe, nubwo mu mategeko bigaragara ko bakiri kumwe nk'umugabo n'umugore. Uyu mubyeyi w'abana 2 yabitangaje mu kiganiro yagiranye na People Magazine, yemeza ko kuva muri 2016 we n'umugabo we batandukanye, nubwo abantu bari bazi ko bakibana. Uyu mukinnyi w'imyaka 52 ntiyavuze neza icyatumye atandukana n'umugabo we bashyingiranwe mu 1997. Ati, ni ibintu byinshi. Ntekereza ko mu gihe twegeraga 2016 twananiwe gukomeza kugerageza. Twagiye dukora imirimo imwe n'imwe iremereye cyane, gusa twaratandukanye bikomeye, tugiye kureba uko twabyitwaramo. Natanze isezerano ko nta na rimwe hazigera habaho impamvu yatuma twaka gatanya. Uyu mubyeyi yemeye ko mu mwaka wa 2020 yamaze igihe kinini hari umubano wihariye afitanye n'umuririmbyi Augustin Alsina w'imyaka 31. Jada Pinkett yatangaje ko yafashe imiti ya ayahuasca imufasha mu mitekerereze kugira ngo akemure ikibazo cy'agahinda gakabije katumaga agira ibitekerezo byo kwiyahura. Nubwo bimeze gutya, ariko Jada na Will Smith banze gutandukana, bakomeza guhanyanyaza mu rukundo rwabo. Indi couple twavugaho ni ya Pinka na Carey Hart. Umuhanzikazi Pinka na Carey Hart ni rumwe mu ngo z'ibyamamare zamaranye igihe zikundana. Aba bombi bahuye muri 2001 baza gukundana, ariko muri 2003 baratandukana. Baje kongera kwiyunga muri 2004,
Muri 2005 Karey Hati yambitse impeta y'urukundo Pinky, bemeranya kubana karamata, ndetse muri 2006 baza kurushinga, bemeranya kubana mu birori byabereye muri Costa Rica. Mu 2008 baje gutandukana, ariko muri 2009 bongera kwiyunga, ndetse bahagarika gatanya bari basabye. Muri 2011 bibarutse umwana wabo w'umukobwa bise Willon Sage Hart. Mu 2016 bibaruka umuhungu bise Jameson Moon Hart. Indi couple tugarukaho ni ya Prince William na Kate Middleton. Prince William na Kate Middleton bahuriye muri kaminuza ya University of St Andrews, baza gutangira gukundana ku mugaragaro muri 2003, ariko muri 2007 baratandukana. Aba bombi bongeye kwiyunga muri 2008, ndetse 2011 baza kurushinga mu birori binogeye ijisho byakurikiwe n'abantu benshi ku isi yose. Miliyari irenga y'abantu babikurikiye imbona nkubone. Mwakoze kubana natwe muri iyi video. Ora subscribe kugira ngo ujye ubona izindi video nk'izi. Nge nitwa Ishimwe Joseph, murakoze, dusubira ubutaha.